Barcha maqtovlar, danlovlar Alloh taolaga gina tegishli. Biz uni gina maqtaymiz. Ondan gina gunohlarni yorilqavni yalvaramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, g'amallarimizning nosharindan Alloh subhanahu va taolaga gina sığınabız. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh, ibodat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q, yolg'iz u, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Ona onun ahli bayt yaqinlarına, sahabelerine, tabi'inlerge hem onlarning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsaydi. Bugun so'zimiz Alloh taolagina bila turgan 5 yashirin narsa turida bo'lacak. Alloh taolo Luqman surasining 34-oyatida o'zigina bila turgan 5 yashirin narsa turida xabar etadi. Arab tilida fanni yoqdan oshiqlab ham ko'rib bo'lmay turgan narsalarni g'oyib deb ataylar. Kishi nindigina fanni jihozlarga ega bo'luga qaramasdan bu 5 narsani bir qachonda bila olmayacak. Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير." Allah Teala aytgan durustlikda qiyomat kuni turundagi ilm Allohda. U yomg'irni indira, onaliklardagi narsa bo'lganlikni ul bila. Bir jon egasi de ertaga narsa ishlayashagin bilmay. Ham bir jon egasi de nindi yerda o'lashagin bilmay. Durustlikda Alloh taolo butun narsani de biluvchi, ham butun narsa, butun yashirin narsalarni biluvchi, xabardor bo'lib turuvchi zot. Buxoriy ham Muslim jintig'ida hadis keltiriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bulay deb aytgan: yashirin narsalar 5. Ham onu Allohdan boshqa bir kimda bilmaydi deb aytganda, ham endi tubandagi oyatni o'qigan. Ya'ni Alloh taoladagida qiyomat kunining bo'lu vaqtining qachon bo'lashini Alloh taolagina bila. Yomg'ir indira, onalikning ichindagi bo'lgan narsa turunda Alloh taoladagina ilm, ham kishi ertaga, ya'ni narsa ishlayashagin biluvi turunda, hem indi kishi qoyda, jon qoyda o'lashagin, hem indi shusha butun narsa turunda da Alloh taolo biluvchi, ham yashirin narsalar turunda biluvchi zot degan oyatni o'qigan. Mujahid ismli tafsir g'olimi shusha oyatning eng sababin tubandagi voqeaga baylagan. Bir vaqt shuldan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yonina Al-Haris ibn Amr degan kishi kelganda, ham endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga murojaat etgan. Menimdek xotinim yukka uzdi, kimni tudirashag'i turida menga xabar et deb aytgan. Ham shulay yo'q, biz yashay turgan o'rinda quruliq boshlandi, qachon yomg'ir yog'ashaq deb shusha xabar, qachon yog'ashag'ini bizga xabar et deb aytdi. Hamda men de qachon tug'animni bilam, ham qachon o'lashagimni sen menga xabar etali deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga murojaat etdi. Ham endi Alloh taolo shusha oyatni indira, 5 yashirin narsa turindagi oyatni indira. Ham endi kishi shusha 5 narsani bir nechikda bir qachonda bila olmayacak. Chunki Alloh taolo Qur'onda onu aytib o'zigina bila deb bizga xabar etdi. Hamna shusha qiyomat kunining qachon bo'lashagi turundagi ilm Alloh taoladagina degan so'z narsani anglata. Alloh taolo aytadi: "Innalloha 'indahu 'ilmus sa'ah." Durustlikda Alloh taolo qarshısında qiyomat kunining ilmi, ayni qachon qiyomat kuni bo'luvi turunda Alloh taolo gina bila. Alloh taolo mana shu so'zi ostida endi qiyomat kunining bo'luvi turaymi? Biz bu yaşagan dünya indi mangilik tugul, qachon bo'lsa da ol bitashak. Ham endi ondan so'ng
ahiret, ikinci dünya başlanacak, hem indi kıyamet başlanacak. Dünya bulgan vakitte, her vakitte, her bir asırda kişiler kızıksınganlar, kayşan kıyamet bulaşağı turunda. Hatta indi bizning vakitte da indi nindidir kabilenin kalendari boyunca dünya bitecek deyip işanuşlar var idi. Lakin indi İslam közlüğünden qaraganda kıyamet gününün kayşan bulaşağı bilgili tugul. Allah Teala gine bile onu. Eğer kişi şuşunu kıyamet günü kayşan bulaşağını bilirge mataşıp onu bilirge tırışsa bu onun ameli boş amel bula, faydasız amel bula. Çünkü Allah Teala onu kayşan bulaşağın bütün can iyelerinden yaşırgen. Hem bu günün kayşan bulaşağın hatta ferişteler de peygamberler de bilmediler. Hem bir kim de bundan sonra bilmeyecek. Allah Teala Mulk suresinde aytken ve yekulun meta hazal va'du in kuntum sadiqin kul innamal ilmu indallahi ve innama ana nazirun mubin. Onlar kafirler ayttılar, eğer de siz dürüsün söylevşi kişilerden bulsağız, kayşansın ol vaqda itilgen kıyamet günü bula. Sin ayt, onun turunda g'ilim bari tek Allah Ta'ına. Men bari tek aşık kisatuşi kişigine deyip Allah Teala Kur'an'da ayta. Eğer de kişi kıyamet günün kayşan bulaşağın bilem deyip aytsa, ol Allah Teala sözün inkar etuşi bula. Yolgançı kişi bula. Şuna göre de onday kişinin sözüne ışanırga yaramay. Ne üçün soň Allah Teala kıyamet gününün kayşan bulaşağın kişilerden yaşırdı. Onun bir nindide kitaplarda da Tevrat'ta bulsun, Zabur'da, İncil'de, Kur'an'da yani bir kitapta da haber etmedi. Alimler anlatalar, bunun sebebi Allah Teala kıyamet günün yaşırdı, kişiler her vakitte ona azir bulsunlar üçün deyip. Eğer de kişi onun kayşan kileşegin bilmese, ol her vakitte Allah Teala'ya buysunup, ona tevbe etip, günahlardan tıyılıp yaşayacak. Eğer de indi onun kayşan kileşegin bilse, ol indi günahlardan tevbe etuni, naşar amellerden tıyılığını, Allah Teala'ya buysunuğunu kişiktirecek, hem indi Allah Teala'ya umtulmayacak. Şuna göre de indi Allah Teala onu kişilerden kıyamet günü vaktini yaşırgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bulgan vakitte müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni mıskıl etip kıyamet günü turunda soruyorlar idi. Hem Allah Teala onlarga cevap yüzünden şu ayetini indire yes'alunke anis-sa'ati eyyâne mursâhâ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yani müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mıskıl etip, onlardan külü niyeti bilen şu kıyametinin kayşan bulaşağı turunda soruyorlar. Hem indi Allah Teala ayta, sinden de kıyamet gününün kilo vakıtı turunda soruyorlar. Sin ayt, onun turunda g'ilim bari tek benim Rabbimda. Onun kıyamet gününün vakıtın Allah'tan başka bir kimde aşmay. Köklerdagi hem jirdagi jon iyalari üçün qo'rqinish bo'lganga ko'ra onun kilovi bek og'ir bo'ldi. U sizga kutmaganda, ya'ni qiyomat kuni sizga kutmaganda kelashak. Olar sendan onun turunda sen o'zing de bilirga tilagan kibik so'raylar. Sen ayt, qiyomat kunining qachon kilovi turundagi g'ilim bori tek Allohda, lekin kishilarning ko'bisi onun turunda bilmaylar. Başka bir ayette Allah Teala ayta:
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Әллә алар сизмәгәндә килүче кыямәт көнен көтәләрме? Аның галәмәтләре инде килде. Әгәр дә ул аларга килсә, аны искә төшерүдән, ягъни аңа ышанудан бер нинди дә файда булмаячак. Шулай ук бер хадистә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы кыямәт көне турында әйтә, кайчан Җибрил алейһиссалам кеше сурәтендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең әйтик сахабалары белән утырган вакытта килеп, диннең нигезләрен сорый, һәм инде шундый сорауда бир анда кыямәтнең, ягъни кайчан кыямәт көне булачак дип. Һәм шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, сораучы кеше сораучыдан күбрәк белми дип әйтә. Ягъни бу инде күрсәтә безгә кыямәт көненең вакыты Аллаһ Тәгаләдән башка бер кемгә дә билгеле, мәгълүм түгел. Аны Аллаһ Тәгалә генә белә. Аннан соң яңгырның кайчан, кайда һәм күпме күләмдә явашагы, аның да шулай ук Аллаһ Тәгалә генә, аның турында гыйлем Аллаһ Тәгалә каршында. Аллаһ Тәгалә аятта әйтә: "Ва юназзилул гайс", ул яңгырны иңдерә ди. Яни бу җөмләнең мәгънәсе яңгырны бары тик Аллаһ Тәгалә генә үзенең кудрәте белән яудыра һәм ул бер үзе генә кайчан һәм күпме күләмдә явашагын белә. Кемдер әйтергә мөмкин, синоптиклар яңгырны кайда һәм кайчан һәм күпме күләмдә явашагын хәбәр итәләр дип. Ләкин инде бу аятта шушы яум төшемнең кагылган төгәл мәгълүматлар турында сүз бара. Һава торышының күзәтүче синоптиклар, алар төрле хисапларга таянып безгә шушы әйтик һава торышын хәбәр итәләр. Яни алар безгә аны төгәл итеп әйтмиләр, инде булырга мөмкин генә дип әйтәләр. Инде төгәл гыйлем бары тик Аллаһ Тәгаләдә генә. Аннан соң ана карнындагы нинди бала туачагы турында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва я'ламу ма фил архам", аналыклардагы нәрсә булганлыкны ул гына белә дип. Яни бу аятны укып кемдер әйтергә мөмкин, хәзерге вакытта үзе ярдәмендә яки башка медицина җиһазлары ярдәмендә кешенең, яни ананың, хатын-кызның аналыгында булган нәрсәне белеп була. Кызмы, малаймы, яки тагын башка берәр мәгълүматны белеп була. Бу инде яшерен мәгълүмат түгел. Ләкин инде бу аятта баланың ирме яки кызмы икәне турында гына сүз бармый. Монда инде тәфсир галимнәре әйтәләр, аңлаталар шушы аятны. Монда инде бер нинди дә җиһазлар белән ашыклап булмый торган гыйлем турында сүз бара диләр. Алар арасында инде бала исән туачакмы яки курсак эчендә булганда үләчәкме? Әгәр дә ул туса да нинди табигатьле кеше булачак, нинди кыяфәттә һәм нинди характерлы кеше булачак, күпме ризык ашаячак, күпме яшәячәк, бәхетлеме яки бәхетсезме булачагы турында булыр, яни шулай дип аңлаталар аны. Әлеге сорауга инде менә шушы бәхетле, бәхетсез, күпме ашаячак, кайчан үләчәк, нинди кыяфәттә булачак, нинди характеры булачагы турында бер нинди дә медицина галимнәре дә, дөньяви галимнәр дә җавап бирә алмыйлар. Һәм инде бу гыйлем турында бары тик Аллаһ Тәгалә генә белә. Һәм инде дүртенчесе, киләчәктә нинди гамәл кылачакны бер кем дә белә алмый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада". Яни бер җан иясе дә иртәгә нәрсә эшләячәген белми дип әйтә. Әлеге аятта гада дигән сүз, иртәгә дигән сүз ул киләчәкне аңлата. Шушы аяттан чыгып инде әйтергә була, бер нинди дә кеше дә, җин дә киләчәктә яхшы гамәлме, начар гамәлме, яки гомумән нинди гамәлләр эшләячәген белә алмый. Шулай ук инде бу аятта инде күрәзәчеләрнең, астрологларның киләчәк турында әйткән сүзләренә әйткән сүзләре ялган икәнлеген күрсәтә.
Çünki onlarning so'zlarına ishonirga yaramay, musulmon kishi onlarning so'zlariga ishonmaydi. Çünki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, kimda kim yashirin narsani bilishiga yoki kelajakni aytuvchiga borib, onun aytgan so'zlarini ishonsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga indirilgan Qur'onga ishonmovchi kishi bo'ladi. Boshqa bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, kimda kim ko'rajashiga borib, ondan biror narsa turunda so'rasa, onun 40 kun namozi qabul bo'lmayacaqdi. Ya'ni 40 kun ona ajr savob berilmayacaqdi o'qigan namozlarına. Ya'ni ko'rajashiga borib, yoki onda turli o'sha astrologlarning aytgan so'zlarini ishonib kishi yashaykan, onun endi qilgan amallari qabul bo'lmayi mumkin. Agar ularga ishonmasa da, lekin qiziqsinib ularni tinglaykan, onun amallari qabul bo'lmayi mumkin. Shunga ko'ra ularga ishonudan umuman endi yiroq bo'larga kerak, hatto ular bilan qiziqsinmasqa da kerak. Ham 5-inchisi, qachon ham qoida o'lashakni bir kimda bilmay. Alloh taolo ayta: "Va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Ham bir jon egasi-da nindi yerda o'lashagini bilmay. Alloh taolo o'zining hikmati bilan kishining qoida ham qachon o'lashagini yashirdi. Adam balası bu dunyoda sinov uchun tuva. Bu Alloh taolaning yer yuzida belgilagan qonuni. Agar da dunyoda Alloh taolo har bir kishiga qachon o'lashaga turunda xabar etsa, sinov qonuni yo'qqa chiqashar edi. Kishining bu dunyoda yashash ma'nosi qolmas edi. Shunga ko'ra Alloh taolo onu yashirdi. Agar endi kishi onun vaqtini bilsa, u endi Alloh taolaga aytik bo'ysunmaycha yashar edimi? Ham endi Alloh taolaga masalan o'lashagini bilsa, u endi majburiy ravishda Alloh taolaga ibodat qila boshlaydi. Ya'ni agar kishi bilar ekan, ertaga o'lashagin, endi u endi ona azrlana bitindaymi? O'lan bitindi, azrlanirga kerak deb o'zini majburlaydi. Endi Alloh taolo andi amalni aytik bor etuvdan aytik ma'no yo'q. Alloh taolaga bizning majburlanib, o'zimizni majburlab ishlagan amallar kerak tugul. Alloh taolo bor etik ixlos ravishda onun rizolig'ini umidlanib qilgan amallarni qabul etadi. Bir vaqt Imom Malik rahimahulloh o'zining tushunda o'lim farishtasini ko'radi. Hamında ondan so'ray, men qachon o'lam deb. Ko'pmi yashaysa qoldi deb o'sha o'lim farishtasından so'ray. Farishta ona 5 sonini ishora ko'rsatadi. 5 sonin ko'rsatuvchi ona aytib belgi ko'rsatadi. Hamında Imom Malik uyqusidan qo'rqib uyanadi, hamında o'ylay boshlaydi o'sha 5 son turunda. 5 yilmi, 5 oymi, 5 otnami yoki 5 kunmi yoki 5 soatmi deb o'ylana boshlaydi. Ham endi shu vaqtda yashagan buyuk aytik tush yo'rovchi G'olim ibn Sirin yonina boradi, ham endi tushini suylab beradi. Ham shunda ibn Sirin ona anglatib ayta: "Ya Imom Malik, sening so'roving Alloh taolagina bila turgan 5 narsaning birsini bayladi. Shunga ko'ra da o'lim farishtasi senga shu 5 narsaga ko'rsatgan de." Ya'ni bir qachonda kishilar shu 5 narsani bila olmayacak. İbn Abbas radıyallahu anhu şu Luqman surasining 34-oyatini anglatib ayta, bu 5 narsa boritik bir Alloh taolo gina bila turgan narsa. Onu Allohga yaqin bo'lgan bir farishta da, bir payg'ambar da bilmay. Kimda kim bu 5 narsani birsingina bo'lsa da bilam deb aytsa, u Qur'onga qarata kafir bo'ldi dedi. Chunki u ona qarshi keldi dedi. Chunki Alloh taolagina bila, agar boshqa kishi buni bilam deb aytsa, Alloh taolaga qarshi kelgan bo'ladi. Alloh taolo endi barchalarimizga da Alloh taolaga bo'ysunib, onun qo'shqanlarini o'tab, deganlaridan tiyilib, oxiratimizga azrlanirga nasib ham yasar qilsaydi. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'na va iyyakum bil ayati va zikril hakim. Innahu huwas sami'ud du'a.